उख्रुलगी मियाम दा लेरिबा हॉस्पिटैलिटी असी असुकी मतिक फजै तंपाक्ता लेरिबा मैतै सिंगना तमजनिंगाई ओइ हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली गे स्पीकर वाई खेमचाना फोंदोखरे मणिपुर की पुवारीदा मियाम की अहानबा लेंगाक लेखिबा नुमित सिविल सोसाइटी कांगलै पाक नसिंदने इम्फाल की गेम हॉल दा पांगथोखरे अमसुंग वायंग लेकै पार्किंग की फुटपाथ मथक्ता लोने यादबा मोंगदा लम खोपचिल्लगा पोत चै योंसिनबा अमदि दुकान साजिनबा सिंह इम्फाल वेस्ट ट्रैफिक पुलिस ना तखाइखि मैम खुरुमजरी अदम नेंग्रीबा इम्पैक्ट न्यूज़ ने बिजाना मनोहर मेमना हौजी पुंजासी फाउबगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी उख्रुल की मियाम दा लेरिबा हॉस्पिटैलिटी असी असुकी मतिक फजै तंपाक्ता लेरिबा मैतै सिंगना तमजनिंगाई ओइ हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर वाई खेमचाना फोंदोखरे वाफम असी मणिपुर असेंबली सेक्रेटरीता अमदि सिरोई विलेज अनीना खुसमनदुना अहुमलक सुबा स्टेट लेवल सिरोई लिली फेस्टिवल 2019 की ngasi humni chanba numita सिरोई विलेज ग्राउंड पांगथोखिबा थौरमदा फोंदोखिबने स्पीकर ना मखा तारादुना उख्रुलदा चालिबा सिरोई लिली असिना मरम ओइदुना ngasi मालेमगी मियोय कया मफम असिदा लम कोइबा लागलिबनी सिरोई लिली लेट्रबदी सिरोई लिली फेस्टिवल सु लेररोय लम कोइबा मिसु लागलरोय मरम असिना सिरोई लिली बु निंगथिना यंगसिनबा अमदि योखटपा मथौ ताय मसिगी दमक सिरोई सिंगी चिंखोंगदा क्लब की संगलेन अमा साबदा मसामंगना मतेंग पीरगनी हाइनसु स्पीकर ना फोंदोखि थौरमदुदा सरुक याखिबा एक्ट इज पॉलिसी मणिपुर की कन्वेनर आर के शिवचंद्र नसु उख्रुल की मियाम की हॉस्पिटैलिटी बु थागतपा फोंदोखि ngasi थौरमदुगा मरी लेनना तांखुल चई खुदिंगी सालिबा लिली सिरोई लिली सी मसिना सात्रगदी सिरोई फेस्टिवल सुमांगी बे सो दैट लंदम सिदा लेबिली बे सिनाउ सिना सिरोई लिली सी कनाई तबु मांगी दगेना याम बसना केयर तो बिबम कक्षंगी उखुलदा लेबा तांखुल सिनाउ सिंगी हॉस्पिटलिटी सी अदुकी मतिक सिंथाना बे याय मसी अखोई मैती नबक तमजनिंगाई ओए अखोई युमदमी अमा लागा लेहनबा सेवा तो बोइसी मैती दी हेत्री बट we have to learn from Tangkus. मणिपुर की पुवारीदा मियाम की अहानबा लेंगाक लेखिबा नुमित तरani October 1948 कांगलाई पाक मणिपुर की मरिरक सुब ऑब्जर्वेशन थौरम पांगथोखरे थौरम अदु कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटीज कांगलाई पाक CCS के नसिंदुना इम्फाल की जेम हॉल दा पांगथोखिबने थौरम अदु द कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट की चेयरमैन डॉक्टर टी लुनकिम उख्रुल डिस्ट्रिक्ट उंगुन विलेज की हेडमैन केस राइटिंग जीपी वुमेन्स कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल हकीम सोशल एक्टिविस्ट फिल्सन वाइलुंगहार अमसुंग रोंगमई लुफुम की एडवाइजर पांटी गोलमई न चुंगबा मसक नाइबा मियोय कयाना सरुक याखे थरमदु दाथोइबा मिथुंगलेन की वारोल पीरदुना CCSK की प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोम्बा ना हाय हौखिबा चाही लिसिंग अमा चमापन निम्फु निपान की अक्टोबर 19 की ngasi नुमित असिदा मतम अदुगी मियामना डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेमदुना मसाना लेंगाक चबा लेंगाकनी हाइना लेबखि नुमित असिदा मणिपुर लेबाक अमा ओइना मियामना खनबा मिहुत निम्फु मापन्ना दरबार हॉल दा असेंबली फंखि मसिना ताकलिबदी मणिपुर कनागी सुमिखा पोंदबा निंखा तंबा सोवरेन लेबाक अमा ओइना लेरमी हाइबा असिने मतम अदुगी अहल लमनसिंगना चुंगतम खाइदना मता ओइना लौखिबा थौना लिंजन अमदी इथनिक ग्रुप ता लाइनिंग लाइसोन की वखल तोखाइना थमख्रगा अपुनबा मणिपुर ओइबगी सक्तम ngaknaba honakhiba numini haike state asigi hojik oriba fibam asida lai oikraba ipa ipu singna thambiramba apunbagi saktam adu ningsingba amasong thabak oina onthokpa matam oire maram asina asigumba wakhalon asi ngasigi mirol singda ningsingnaba amasong thabak ta onthoknabagi pandamda thoram asi pangthokpani haike
Hojik akoi Manipur da tongan ba itne group kaya mana magi oiba nakal namatigi oiba meeting da yamna separatism haidare maduda masa gi kanchen le haraga tongan anana bu khoner po masima koi committee of civil society kanglebang na masi sugya yajade maduna marmoidana masi need of time hojik si akoi khwaidagi muru oiba matamani khanjaraga apunba Manipur ma kanamba Manipur progressive leba develop leba justice da adugi equality da yumphum oiba Manipur ma sem nabagi yumphum tonana bagi akoi anobu mirol singsi masigi wakalon singasi mathau tare an khanjabaglo ne ngasi tawrom se pangthok Waheng lekai parking gi manakta leiba footpath mathakta lalolitik tawriba singna lona yadaba mongda langkhop chillaga potcha yonchinba amasing amadi dukan famjin ba sing ngasi Imphal West Traffic Police ki SP ke Sharma yauna police na takhai khre police ek ki makhada chathakhiba eviction aduda miyam na khongna chanagadaba lambi sing gi sarukta sajillamba dukan yankhai hena chugai ki eviction aduga mari lena Imphal West Traffic Police ki SP Konsam Sharma na paumi singda phongdorokpada lokai na yum sajinba amadi dukan famjinba asina miyam gi chathok jasinda amadi gari parking da chauna akaiba pirakpadagi ngasigi khongthang asi lokhotlakpani loinana makhata na niyom kai na yum amadi dukan sajinba singi mathakta eviction tawragani haiki Waheng lakai gi road sida footpath sigi mathakta dukan phami ba mayam sina public ki property sigi mathakta mayam na chachari ba pedestrian gi lambi sida sri thak chanjalakpa dei dukan chanjalakpa si masi police act ki makhada aikoina chaliba sing ji thugai jaraga dukan sing sigi mi among lokhatjabani aduna ngasi gi kaino sigi matungin na aikoina mayam da paujel pining badi any public ki property de encroachment tobiganu masi mayam gi public ki oiba jagani aduna public ki property respect tausi aduga public ki property si kana gumba mana encroach ro pataragadi ain gi chapchaba khongthang mafam khudimokta lokhatjagani haibase ai thamjai Lakadori baningol chako bagi kumai asida mabung mapa singna mache masal singda khudol pot piba matamda yariba makai iramda masida semja sajaba polam sing oina PBO haina Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation gi chairperson oiriba Lamsang constituency ke MLA S Rajena appeal tawrakli wafam masi Imphal West ki salamda leiba mahaki mayumda pangthokhiba paumi singa unaba amada mahakna haikibani Maitai singi khwaidagi chawba kumhai ama oiriba ningol chakobagi kumhai ga mari leinana MLA Rajena yaifa paujel piraduna hai kumhai asigi mingda arembada sel thadaduna mapalgi pot kaya sijanaduna khudol pot ta lamjen tanabagi chanabi asi thadolasi masigi mahuta lamdam asigi oiba firol amade polam sing oina khudol pot tambiu Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation gi maikaidagi su kumhai asigi yenglaga lamdam asigi fishabi singna saba yon gi polam sing oiba Achoba mela ama wangkai gi panthobi arkata kusamnaduna konung mamangda leiba konung mamangda laglibo October kunga mangada hanglagani haiki loinana lamdam asida handloom gi fi sabi singna fi saraga yonpham leitabagi awaba mayok naramba adu leitana ba Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation na fi sing adu leiraga Manipur gi mapan lamda thadokpasu haure haiki lakadoriba अखोई की चाक कौरीब निगोल सिंसी मपाल की फीना दक्षिणा तौबगी महुत्ता अखोई की खुदोल पोल तंबसे अखोई की मणिपुर की इचल इचे सिंगना साबा अदुगुंबा मणिपुर की हेलुम की प्रोडक्शना अखोई की निगोल सिंगी खुदोल पोल पीबसी पीहनिंगी अदुना मसिना कानागदोरिबा मसिना पीगदोरिदी अखोई की इचल इचे मयाम सिंगसिमा अखोई लेप्तना थबक सुनबगी फी सानबगी थबक अमा पीरे लोइनना पुंग खुदिमक रेडीमेड ngakta sijanarapanina अखोई की लेकाई लेकाई दा लेरिबा मास्टर टेलर मयाम सिंगसी थबक लेतबदगी अखोई लेप्तना लेबा मयाम सिंगदुसु अखोई की थबक पीगदोरिनी Matang swai se break malaugjagi break ki machung da Imphal West District ke Sangolban Morang lerakta leiba YSSU namioi ohum heroine number 4 ga konana phaki bagi paw ama di Manipur ma sungmaleng gi tongan ba I paw sing puduna laksage impact ne sumi ta do lepi mayam bo mukana taram lokchari bulletin asigi makhata ba paw mayam da piseri Imphal West District ke manung chanba Sangolban Morang lerakta leiba Young Social Service Union YSSU namioi ohum heroine number 4 ga konana fare ba mioi ohum adudi Sangolban tera lukram lerakta ge hanglem damudor chahi nimpu apopa hai surji Sangolban
Babudon Mantri Lekai dagi Elangbam Nisikanta Chahi Nimpumari Apokpa I Mangi Amasung Sagolban Morang Lerak Manung dagi Jabungbam Heman Chahi Kontra Apokpa CS Ibotombini Thaudok Thopam dagi Fangba Pauda Ngarang Numida Pung Nipan Rom Taba Matamda Mioi Ahum Asi Jingnaningai Oiba Mawangda Lakpadagi Lekai Mioi Singna Wahang Pauhang Tauduna check Taurubada Makoi Ahum dagi Heroin number 4 ga Konana Faba Ngamkibani Hairi Mioi Ahum Aduna Pongdorokpagi matung inna heroin number 4 sing adu Sagolban Babudau Mantri Lekai dagi Yaima Kauba Mioi amadagi Lobani haibasu khangba ngamle loinana Faraba Mioi sing adu Imphal Police ta sinakri hairi Moreda post hangba taranithoi suba Sam Rifles ki kanguna nupa ama lupa lak marfunithoi rongi senfam oigadaba brown sugar heroin number 4 amadi WY tablet singa konana fagatpa ngamkre Impact News na phangba pauda drugs sing asi ngarang numidang wairang pung mga taba duwaida Imphal More lambi gi khudeng thabida leiba taranithoi suba Sam Rifles ki permanent motor vehicle check post ta gari amadagi fagat khibani faraba nupa du Imphal East ki pangai yangdong khomidok umang Lekai Dalaiba Muhammad Azmir Ali Chahi Kungamapan Apokpa Muhammad Liakat Alini Azmirna Thorakibai Kovendagi Brown Sugar gram Chamaga Kontrani Toy Heroin number 4 gram Chamaga Kun Amasung WY tablet piece lising amaga Chani Pagapa Ngamki Pagalaba Misak Adu Polam Sing Aduga Konan Angarang Numidang Atengmada More Police Station da Kusina Krehairi Hojikta phangba pau amada High Court of Manipur gi judge ani gi bench na English ngani tara taruk ta laukiba MPSC gi main examination chanaba yararoi haina lakthokpagi paudam ama Matam kiyagi mamangdagi lamdam asigi miyamna khawna ngaina duna laklaba Manipur Public Service Commission na 2016 da lawduna pangthokhiba examination aduda asoibe kya lei khi haibagi mayokta matam adugi candidate singna thakhiba case adugi aroiba final hearing ngasi ngaihaki mamangda Manipur High Court ki Justice Jarmi amadi Novin anigi davan bench da loisinkre haiba case asigi aroiba final hearing asida kari judgment takhibage haiba adu haiba case asida petitioner oikhiba candidate amadagi taminasi akoi ngasi Manipur High Court da koina pangthokhiba case aduda final hearing asigi judgment se kari akoina ngasi court ta taja hobada Justice Zamir amadi Justice Novin dagi koina taja hobasi Manipur Public Service Commission na lawa MCS CEE examination 2016 asi quas tawkhre masiga loinana adagi to appointment pithokraba 82 candidate suju quas tawkhre adagi khwaidagi hena koina ngaijaba laktangana pamjabadi MPSC da CBI Pro amadi tawrani haibasi akhoi taja howi CBI Pro asi 3 months ki manungda loishingani sima khoi phajana taja howi aduga aroibada kona haibi khibasi MPSC की MCSC 2016 की main exam जी मकोक तकी होगद्रा नत्रगा मेंस तकी होगद्रा हाइबजी की सिगी लिबर्टी दुदी MPSC दा सिनगरे सिम खतने खोइना ताजा होबजे matau sumna haiba final hearing asida pikhiba judgment and mari sing karang palabada 2016 gi haiba examination asi chana roi aduga examination asida mai pawak tuna
हौजिक मणिपुर लेंगाकी तोंगान तोंगान डिपार्टमेंटसिंगदा मरुओइबा दायित्व पुरिबा ऑफिसरसिंग असिगी मखोइदा पीखेबा एपॉइंटमेंटसिंग अदुसु चनरो हाइबनसिंगबा कया याउरी मरम अदुना हाइबा ngasi मणिपुर हाई कोर्टना ताखिबा अखोइगी जजमेंट असि लमदम असिगी मियामना खारना ngainaragasu हाइबा हौजिक एपॉइंट तौरिबा कैंडिडेटसिंग अदुना सिदगी हेना वांगबा अतोपा कोर्ट अमदा चटखिगदरा नत्र चलोइद्रा हाइबा अदुदी येंगमिनबा तारी इंपैक्ट न्यूज कदमक कैमरा पर्सन सुभाष का लोइनाना पाउदम जरिबा इसा एलाम मुसुक मणिपुर हाई कोर्ट ड्यूटी तौरीङैदा इखंग खंगौदना मसागी अनाबा अमदगी लेखिद्रबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की थांगा सलाम लेकाइदगी निंगथौजम किवनगी इमुंग मनुंगदा एसपी प्रियादर्शनी लाइस्ट्रम यावना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की वीडीएफ वेलफेयर एसोसिएशन सेलगी मतेंग पांगख्रे थांगा सलाम लेकाइदा लेबा किवनगी युमदा एसपी प्रियादर्शनी अमसुंग डिस्ट्रिक्ट असिगी वीडीएफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ओइरिबा एल बेबाना लुचुंगबा कांगबु अमना चतुना लेखिद्रबा गी लोइना बीदा इमुंग मनुंगी दा सेलगी मतेंग पीख्रे लाकदौरिबा अक्टोबर 29 पांथोकदौरिबा दिवाली कुमहैगा मरी लेना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मिडियम मखादा नॉर्थ एओसी दा लेबा पीसीटीसी न सिंदुना पम असिदा लुपा चानी गी मथक्ता थाव हानखिबा मियोय सिंगी अखनबा पांथोखिबा लॉटरी दा माई पाखरबा सिंगी प्राइस येंथोखरे जुलाई 15 दगी अगस्त 18 फावबा थाव हानखिबा सिंगी ओइना पांथोखिबा लॉटरी अदुदा माई पाकलबा मियोय मरी दा काफ एनपीडी गी डायरेक्टर युमनाम रंजन दस्टन रेडी गो कार अमा अमदी टीवीएस बाइक अहुम मना ओइना खुसनखी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता लमजिंग केब सर्विस फंगननबा होनरी हाइना लमजिंग ग्रुप के चेयरमैन सनसम जैकीना थमलकले वाफम लमजिंग केब सर्विस हौदोखिबा चही अनि सुरकपगी थौरम का मरी लेनना पांगमी सिंग उनबदा फोंदोरखिबने चिंगमैरोंगदा लेबा होटल क्लासिक ग्रांडा पांगथोकपा थौरम अदुदा नेटवर्क मास्टर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कांचीपुर की मैनेजिंग डायरेक्टर लोंगजम मंजितसु सरुक याखी लमजिंग केब सर्विस की ड्राइवर सिंह यावना तोंगान तोंगान बाय स्टाफ सिंगना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा कयागी मतंगदसु ngasi की थौरम अदुदा पुथोक्तुना खनखी गाड़ी की अवाटप से अदुम लेरिबा कोइना हजिजु लेजरिबा गाड़ी 60 के 7 सिदगी अखोई हाकटलगा नियरली लाकदोरिबा चही अनौब सिगी ममांगदा अखोई गाड़ी चामा सुहलगा अदुमाइना मयामगी सर्विस से खरा हेना तौगे हाइबगी अपाम लै लोयन अखोई अतो अतोबा डिस्ट्रिक्ट मरुइना उरखुल गी अखोई एनजीओ सिंग अदे सिविल सोसाइटी मी योय खरदगी सु दुम अखोई द प्रपोजल तोरपले एस वेल एस चुचानपुर दजु तोरपले अदुना हाइब सिंगी आदि प्रपोजल सिंग से अखोइना ताजरे हायरगा अखोई अतो अतोबा डिस्ट्रिक्ट सिंग दजु तौनंगाई प्लान लेजरी हाइबसिमा थमजगे अरब द बुलेटिन सिगे हेडलाइंस अमोन म्यामदा थमजरी उखरुगी मियामदा लेरिबा हॉस्पिटैलिटी एससी असुकी मति फजै तंपाक्ता लेरिबा मैतै सिंगना तमजिनिंगै ओइ हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर वाई खेमचाना फोंदोक्रे मणिपुर की पुवारी मियाम की अहानबा लेंगाक लेखिबा नुमे सिविल सोसाइटी कांगलेपा सीसीएस के नसिंगना इम्फाल की जेम हॉल दा पांगथोक्रे वायंग लेकाई पार्किंग की फुटपाथ मथक्ता लोना यादव मौंगदा लम खोपचिलगा पोचा योनसिनबा अमदि दुकान साजिनबा सिंग इम्फाल वेस्ट ट्रैफिक पुलिस ने तखाइख्रे